Ay mauri ara artan kada kira kono komenta po ka ko yon tarawa yon kidipes de bakanta yo ti monta idi kata maro ay raba ayo ka ngato ngona tawati to ko ngora ri no kidipes ibukin na wagi ti tawteka ada seni bare no ko kia na poto na mata ke ape ngaro ye kita ko ya stranded sinan ko kidipes bukin te ora ke to na ki to na eta covid-19 andare ne tagi cabinet sene katiana na task force inde tiri kan ko kan ada pen tiri kan ko ibugin kay taran tangi ara foto na mata kan no kiran na peya kan no raya yautu ko ya foto na mata kaya su kunimene na ko sinan ko kiri bas ni mo men mas tiri kan ko gesi kay na kina para pota saksi kiri bas banta po no kon na pa kaya kay ni ya pota ibugin to ko kon ora ke covid-19 pa na kiro ko ya bar mungkin di nanon tayen kalau anda pada cabinet ya katiana task force ada kay na kirura ngai da mani minita ay ka ngai mente de minita de ritara wa communication de minita de kamakuri de employment de minita de norak o de minita de fisheries kalau tak ba kera patay na kayo sa tine bay bukian tayo ngai mani yeti de minita de me mani muina na kakiya kiti de task force ada kay na ki task force ay mga kay na ki iriya ana tani ko pokyo na pa ko taw tayo ka mani tira ka ko to noraki the foreign affairs ki apa isiana na te me ate be ko kira pa tanda pa ko kaya kaya na to komite kaya ko nanga aya i advice na ko to komite pa pe kara kari ni karawa ki dinanon te tuan yang ko yere pa ibang ka ko pa na kiro ko te ora eta covid-19 ki bas yan sila katayen kang ani posi tayen asa katayen na trace ki sila katayen posi kang ay ka kay na no yere po to namat temon kalau kau ya ramai tak apa, siapa nak beri bas, atau kau wah, yang sinau yang ayo pernah, ina pun nak kira kau tiada kata COVID-19 yang beri bas. Yare, menti tu yare suaki, menti, apa nanti di kian, sekarang kau tahu apa, asan tu kau dapat nama tak, yang beri bas, demai sih, wabu buat ruangan. Ada mau ni kiper, ada mau nak kata ini kiper, sekarang ya memang masar, tahu ina apa nanti di kian, kau tahu nak kita apa, sesuatu kalau kau ya tengah umur ruamen. Amina mga winin ako tutan na yan tinan beparo nga ketang gilek pa nakasak. Amina ya wakin kan ko ko may busy. De may siya unong tapon. Unong me guben. Ara ka kuwan ko ko. De may siya te bubuwa waben. Ara ka tinuwan ko ko. Te bubuwa ni men. Ang kay de yay. Ara ka kuwan ko ko. Ara ang kano ginako ditape sa may dayo. Ang may siya te bubuwa at men. Ano kan de ya karo ko ngandera maise teni bu do ngawul mete menna kanaro no pa ko dabe se yo ko ro meta sero kon de maise teni bu do ngawul mete menna ko ay kay tora maise ka sanuk na pud nang ni maise ne para poto na meta kana ata tani ngaw kiya yon bc ada kay mo kana pe tangaro yey to europe kanan jon nas di japan ata ta mendi ka ni ki pesa ka men na para penna ko to nap esen ngaki na ngaki tawte kan deita ki ma tenan tan kamakuri dan anda changes na rin tawti kay FS des PMS on tayrik kaya ang ko punta pe ya karo ko ya yometa BC kita i Australia tawti kan kita pasin kande ya kare kaya kande ang Nokia tinanong na nawani ki bel tinan chat are ka karoy may BC ada na sen ka ko wag ba na sen tinanong tinan ana quarantine na ba PC na rin na ka nga kakaroy ite beto ko na beto ko may kande kande tawti kan kita pasin ya karoy yang kande ka kiya kande dinanon na nakapena mo na tawte ka di chata ari ako kiyan kan na ko digilibes na ko nakakid na kiyasan ka para may man yan para kantan ka pa sila mga imuhin na yo sila mga karon na beti in addition ko gyok yar to kami ka mura ato ang yami ko ra kanaki ma ako o naki ronda at tawte ka digilibes mi tawte ka eto pe kini kay ni yang yo bakam na pundo kinapa mi ato si sinapupusi dito ato na kinan pa ikakawaki emo ni pa idon tawte ka inakiro ko teora kaya COVID-19 yang kibas. Para kana ko. Aya pun pen siling yara po na namin tayo wala rin para pun na po namin tayo wala rin ki. O para makatira si ko takin tatay nako. Yari kay pege katayin kakin na yung daw tayo kan tayo nako. Pa inakiro ko teora kayo. Ay darigin namin si puntarana pa yete na po namin tayo nakokokin ako kibas. Yari sina yan para yung narimuin na sina mga kokiya kain kibas sa kanay BC kin mga ana yari kain BC. Yan para yung narimuin na sina kokiya kain kini pesa kami na itorong mo inauru ay maser pakan ya pun mo dili kara mai sakan na ang hindi kara po namin ta kana IBC
ya stiri anu siret ke kan wonte te beparo nga ora kadare nga pando ki ditai asina peren ko yon na pere ki pes ni mga data ki mara poto nameta pura ma ora ka tangira ke asu mira ke asu yon ki pes datani nga o ki mi era poto nameta yare kakawa ki anda na ko ora mi tautek nkaki na mi yon tayo na ko pa ite pe yang ami tautek kono wonte beparo nga wa kin tayo na ko ti to komite bobuwi ni ka to week an tayo na pete yare kana ako nan TV ki bowi yani pugi na ka kadina oi ka di ante kai kan da kamna pa o ka dana nga irigi tirong rong ngaye ta ko popen ang yara poto nameta ta kami ke kampus sugi yan tarawa kamna mga data ki mi poto nameta ni ko ngoy pa ibere sen ay wa kin ngai ami tawte da pas ne penen te kiroi inanon diriki ay serin na ko inanona o nga wo meto ko te mauri te roi yo tatapo mo yaran ka pa ndap sira ke mai kai taran na kanga ina nang tatami ko ki ke tira ron da ban na ni me facility ya kanga sa dai yang kai si to wana mo kai ya kanga mi facility ya kami to ba maron ta ka ro ko yen da ya era wat siraki te kanga naron kai ya kam noria sa menan de BS te kanga sa san beberong ari nanga ara ko kyuk ena na ko me ina peta naron nare ko siragi ai ena ka to weekend kai to ko kyuk te wana re pon de sonage re pon tani ai tepe ngai kanga ya buburari ki te sonage bai ya re expand na kon diri ken ro are ko sa pa kanga ina rawatari ki te mai ses na konan na accommodate ina non te sonage ngai DBS snawaki nang kai DBS ayu ena ro te repair ngai te kawan te wike yo te tabe sayo ka nga te buat te wana re te buat te men te ora ka kana ro sna ko ya aine ke narune sasan pero nga aine na anamina ipana pe ke me ya aine ke me ya te mane anamina wo tarirang darwa ariana pun kaina ke anaki konan dinna ko mane me aine inanun ya words aine me man kana ke ka ni rarap Tuwan ang sisira ke dini ta ka ngai ye te rong ai sumo pa Australia ya na kaina na pota on laru na ya ta ko mais ara kai mot me ta ben di kain kilipes ke ta roi ni pe na kon te pen oi ka wai na pe na ko bisi ni kira kilipes to ko te rong an o tira ano bere tau te kan kilipes yon ta ka ngai e ko rarap e ko te emang kai nana ana pota te Australia yan te kanga te ora ke re manga pusing kai re kanga emang ka me akuri ki te ora ke yo kanga punia inko ara pe pero nga pangwas kana mana nga ara kora kina pe na ko bisi na ko Australia o sa kona na pe na ya me Australia kanga te wana option ara plan B re angwa sa pe na pen chata me Australia kana ko me ya pai ko na ko bisi merengkai kai manga re kita kanga pa ya manga rawatan te ora ki Australia aning kan te pa ya manga pe angkai ndai na ko siango yarun wa kwan ro ya me saki kona amatare wairan narun te kanga te ora ki kanaro na pa suwagin te ora ki ane awan te kanga kan sa konan ngayari sasan kana ko ara te kan bubusi pa tenan kampanan tenan iriya kai mo sibusia ba na kana ko yana ko bisi pa bisi ri asipuna te ya pa erang safe sa tayo pa aki ay te kanga pasag kangan pun narona sibuntang iriya na pa na pun nagi ana save ara ko ra ka onaki ena pun nagi ro na pe kai te ora ki irara pa Australia ayu e kanga na kainis me te quarantine center de tirana te nini ba kanya kanga yo Australia yo ko ya kanta quarantine center ta ye kana ake beroro me kilwan TV or mention ba yarang di meet amare deta ye oh ya yarang pura di kite taka beroro yon taka ngai pa iti meto di meet amare kan ro kontai na rantan nga antai roi ta pina tira ye o tira na kata merot tau te kana ko ye kaya ka ko wa ko meta ay karo kana kay pun na kiri hindi yan kare kay kanaya kanaro na baya punto ko te pe kiroya o punto ya na pe te ay karo na mari ya tapi kara kana anak para puri tau te kana runte kanga ngayo
pa punia ina ki peperonga ya kanga mentio nora ki bukin narun rukun te maraki are na rukun taina me bukin kanga tapi wa to nga ya na ki ya aka akeita to ye ya kanga narun to peo ya kitera me sasan dinanun na iyo sasan meruruakin nanti taina pe ayo nang sipaparara meeting o sakata yang kan pa inaki mangari kayo snakata merwa snaki perian kata merwa pa narun ya punna taki iko wa konan kana rimi o punte angina akawana periki atei payapuran pek o sarang kaparapuri ya tapi kana anak kaparapuri tau te kan narun tekanga ngayo me sesangkain kata merwa irarap Titang di district mai kai to ina nun tai tero ko kanga stara te tera de age tera de putan no mata ki kanga tero ro me kanga nangin rong mai PC to yara kanga angin de tera ri te ko ki ko na nang kali ta tera ri de ye ka ari na positive ki kanga min di nenu ta ko to kanga na ta ko ki terang kan ne angan na yu ki na ta kayang kai kanga Inang nang taragi pa tira ron meron teki. Taka puri ito mana pa sinang penen ka school meron ko ne sa mga tarang kali tira na rin tuki na inanan titay ni koki ko ay nakunan kanga ka kinako kami. Hirapan, yung naroon na rapi pero nga monte arang strict ara SOPs kita os kunan nara na pati SOP ke ara ana SOP to na orang strang kakaitaw. Ita ko pa kampun nurian titay ay ka anak ko pun nakiati ora ke sandok pa ayo aro na IPC. Imain manangaya ona dia imuan quarantine tinipong mangaya dita bore quarantine ya imain kibeya o imain indini yan ya wa aches na bana dia negative sikame to ana benara so ba tiome tare symptomatic are kangai ye jora girona ba toy flu ke toy piko o ena bunna ka to ka kin te wan kibe ngayari imain na be to ka yen te wan kibe ana nga mon retested na be ke pana test na ki pana ki anake te ke kanga anake te COVID-19 iro yo anake te kanga te ora ke te flu ke te ra ke o ikan ne ya ka to ka kina be yon te wani kana pun nora kina ba ye flu ke to peko ya ka swa kina be pa kanga e ka roron parenga ya na kan ne ka kunan ngutat to te ora ayari kanga sapun na pera ara te kan ran kan kame to ana ko ya te kora ki pa ngai rang kai sapun pepero ngai roin narun ne ki irang strict ara pepero kanga sataya pa te pa yes koro ya bundang irang metoto ari ke metoto ari kiswana na ko ya to kora eraro Ganun sila binita kanga yung sila kayo. Kita ko pa tiranari de battery to we ana ko to be to ko ti ko ro ko hingai tegna pa kanga ona ta na pundu kon musmai ya ko ra ki mere to ko te ro man ki ayo kanga kia sakya wen te rongan pare pun deswai pun na kona ni busmai te ometa te tera anome tare ro papun deswa narune esge stanie narune te akin metoto araswa geru onke ke mente wani ki pa apun buona pena kon te pas aki usina ko mente te meren ke pa apun buona pen te pas aura kina pena kon na kon te quarantine are na mena yai ani roi kanga arune sa taya pa ibun metoto te su aki akona usina ko men inanun te meren mani ki akanga sibun na taya na pa punna ki esa taya pa ibus maya ki ro ya na korai Apa benera di mai kai te senita. To ina nun te teng kan haruna kata ina nun dari aru ko yei te aurat te sakarani tanan tan ko ka ki. Oto ina nun te yo to ya ku benera to tenen na ku ben mai ko yen ko nan de terari to kan kina kan tera na ma te te kan. Ika tera ta kan. Eng narune ka matay wuwate yei te quarantine center o yei te isolation center. Ara isolation center kan nere ngaya utero. Kana aku ben ngiaro kong kia otis na ko iya kangai symptomatic by piko ke aya pun nguta kina ben akon te isolation center ni ko ako ruaki ya isolate na ki meiro ya nakiki meikan ya tararuaki na
Yang kan itu kita ni sari na pun tapi yakin nanti tirayu. Atara rua ya mereka naruh na papun site tapi ko metera air minta wapun kita pungina ya mereka kak kina konte te quarantine. Atau ibu kapenya hari kita ikamang kapungan ada tu ayat tu mata ini ni atau tera ada nari kimi nang kanaru na peti lagi teriri. Ya kau asna si kapungan angka inte week ayo te tape sayo. Nanu na men te tape sayo kau hari kian te pui mea te pungi mina. Hari ano sina ko yai. Men te tayani si yani ngai te wana ratain. Nda ni kapungan ante tayo awaki na ya karawa gina kai sakaki. Kang hasika kaita una pa narun na pang kaya sa karoya pa. Ara quarantine no sa tayo pa ya renovate na ya tauroyo ya mo yung roya te ka nanang rukong kay ate ay nine apenin ki ay fence me pain ka pen ya tauroya ay shawa say ay toilet ngayari kang hasipon ka kahit na pen nara yang war sa rinya na BTBS pa ara tapon quarantine me pun na kaya tiraram pa inamang karawakin kay sakak iminte are imuin wapu imea wari te pu imea te pong imuin wapu imea awas na kung kan ya to kinapaikan angkwa anarin natin te pu imea ni mewa te peruari Atau ibu kita pengen na roy te minita ya kakawang kay ibu te minita ang beta ka mo porque ka nga si sa mga dari te karabe peri kara sira kina boy yari te tan mapuri kiri pesa ki ken begin ma de scheme ari te begin na boy na ka nga to ya bene ya tayo to nang yai mu terana tang kanare ya nga tang ligere kina pe na sira kini yere iya kai ya ko wera pa sirak te kanjara esi are main usiran ya ingai be perong aki apa angkwa nusiran ya te ki peri apun nikiriana pe kai ke ya pun kanga ana no nusiran na te force ekles arana te ekles angwa te force ayo ena usiara kora ki mai nusiran are apun na ko mai na penikiria yon kiripes ayo kina kona kanga ningan ya sesan explore sesan bubusi angka yari na noaki ngan yari yosteria kanga yai te ko koro te utana pai yai te oraki nusiran kanga eroi ki panga istapo ya kurin stapo ngai me PC me Australia nga nga mga yari ki teora ke mga narune ka matay teora ke mga po yai na pe ora ki yon Australia nga yari ka nga si kakaya nga na yain ko ara yang narune Raymond te akin nande montay si yang si rupiat ne pe pun me Australia na ko me ibu kinta ka nga kain teora ki hawan ng kay te ka nga sasan na ben kana ko ara te kana ko ni SPMS pa na penin kana ko yar SPMS ora SWP are kanga men tekin mani kai pana ben kana ko ya kora kina ko PC tiki ake me yosteri ke pa ana ki me PC ko ka kina ko me ina yene bang kana to ko ko ne tani ma ku yari kanga kaina de scheme ke ka yari an ko nan ye na ke to ko ri ya to anan ko na man na ki ko manang a ki to ye de be ki ya ka ye de be san be de kina non beberware angkwa snaka na ko yara kora kina ko na ko nusiran pa yara na ba the resumption kanga te makuri ye te kanta ni nga pas na kamana nga yang kan nere kana sikokyok o sa katokan na benara kokyok are may PC aning kan ni kanga ara beberi ibu ya kan tiara isi inusiran ibu yang kan ni kain Australia kanga inanon ni peri ipiring kan yara na ba the restart are the resumption o are the restart the restart ngan yari na nang kay nano yana tahan kinuan kay ena kay nano yay main ni peri awani ngan detay ari ama na yay to kuraki tahan kinuan kay akan nandara pati tenan ini tan ibu kita mi meroro ay to yapun jaben mai ra korak kana bunya di mai romi mi kan kanya tata di dongorong akan kan kana ko ana kon de kota nom ten di les ni kere kene di COVID-19 task force tapon kapeniana pa ngwana no era wata te ngure meru ya kaimo pa ibukin na riata ko paso mendo ko ya approve mente may BC te approve yasan deke irura inanun aispate kan me pong eno o sasang kay siya sasan ka circulate na kontenan SPMS nga pene yon na pe ari ara itapon ana uri nga kaimo pa sistema tuan nda nibokia ani kakayangan kawaya ko yan ko kia na ko ya yausu sa ginano na pa kanga na yarong awata ko pa sa maninga te kaya
ya pusing kami kai mo te be patient pa yo ni kawai na wa ki are na karawak ai ko tai pen tai ka no bu na approve BC me ya sangkai ni mga approve BC ganeng kami kai mo ka mapun si tatan ngai ne apa sasan kana ko in ka pene ka ngarita te diplomatic note men te tau te kan kiribes na kon de SPMS ko sa pa apenin busmaya kan kai may BC tenan kai mo na kon ka pene ari yon na yon nat kam na si tatani nga pa ami SPMS ari ami branch ari kami na yai ngayang kanya nang da anapiria kina ami visa tetay ari insay ami visa awa karuko na pe ami itinerary ka nga yes ami visa kama ko na ni manang tetay ari pare te approve kai ya tauroy may BC ay rara pare ki BC pa yan nanganga ana approve rara kamdara pare kiti kan te media tapi sita kapenen kam tay pakai bukan dari kongra te sikan konga ya na poto name tapa te parong menu siren no Australia yene bangkai kana na wagi ti tauteka data ki ara nora ki mano nora ki Australia nakatayen nikakoa te quarantine Australia New Zealand kanga sina katayen pen karokoa ka kinere ada kana ko mai ki yan ta kandaring ara kono pen nakinang merau tuan apa kai bugin na poto name ta karawa kinere kanga nakameto agiti aron ti ana SOP ki yer sina konan ana sina pun ko goroi pa main to ko ye kiti pes o asana pen dinan te quarantine Australia New Zealand naran das karo yang kai may BC anang betoto andring apa na karo kayo yengen kanga ti trita ka na karo kai meti meren nora ka aro fisos men to nora ikiti pes Australia patiranda prositi are ni karo ni sina konan roin ko pa pe ke karo amano rapota na mata dikya kenang na ko bay para sa kuha pa Australia manusiran anang ni mano yapoto namin ta kanaro ko ameta yapay ta si amanang may Europe kito may yasa na kunusit na ko Australia nusiran adi hindi na nun te quarantine meto mangkanya kananang manang may nusiran na Australia na ko may kangaki ang kanit yakin ang meto ang kanya ani na Australia manusiran yara yung kanya kanuan te paparong ala na ko yara onorak narita ki Australia nusiran pa nakakoy tawa na kunan karigay tapo na nalogi tapo kaya na kuna ni minay yara arome ta kaya na minay na sugi kagi na kawa kina kaya na narokona kina rin na bes karo yang kay ako na tayo ko tipong ada kanda nga kaya anti sobi ako na kanda ni kibamay na ko kilipes na rin na kanga siya tayo ba di ka Australia kanga yiti te ora kina rin na kapara parati minita may mau ye ora kaya kanga siya kitang dia pa na rin na siya kina may may na siya kitang dia para po na namin tanong ko kayo na mga kaya te ora yara kanga na meto ara ada pepari bugin kay ikay kanga tuta na pay kapakan na kanga ora kamdara pa rin kaya media kandaring apa apa nung rapoto namin to agay may sinan kuno gilipes ya kita waki ko nandong ayo ang may riya rapoto namin taki yon taraw kita utuya kirayan okay na kaya kamda parik masina pa rin tikiro ay nikilanti tipungay